Tidiang jeromangku dalam dapur, pecinta calon narang lover, calon narang holikers, pemburu calon narang, kalian luar biasa, rahayu pangsiu. Calon narang puniki mangnida dari uning wantah kisah wira cerita saking tanah Jawi sane kelimakan ring tanah Bali. Sing ada kewah kena ngigal watang-watangan mekecuh siman ya mekecuh begitu ngencas jadi watang-watang ini sing nadi balon arangan patut nalar menagih mepo undangan sabar li dijajah sama guru ngeneh pengeliakan guru ini bisa ngeliak yenangnya nyakitin tipal sing lapleh dulos makin sampun cetokin yen sing idang ngemati yang watang-watangnya puniki bulan pitung dino dalang wayang calon arang dubi oleh puniki seumur hidup dados pintonin. Malepisan di matur pemakai sering ratu tidak dani sarang sami sanes nenten membuat di sejroning seseorang calon narang lungsur tiang mangda mengisir utawi ayah semeton sarang kami pemekas ring sekedrune satya kumara panyar lebah mangda presiden nyangre ring panggung setio sering punike lungsur tiang ratu sarang sami mangda menjatuhkan ring beken punike aing suksema. Nalarung suritia ring sekegong kumakeyoni banyarojan mangde sampun presiden saya ge jagi pacang aturang ayat tabuhan tetangguran aing suksema. Pak, keluar gede Pak. Maju.
Jero resan sampun margian kebersihan duwe. Cip. Aing lungsur dia ring seketruna Satya Kumara di sejroning pengleletan pembekas ring ayah wal gawe duwe sampun sida bupat memargi lungsur dia mangda ngerah genah melingge malih pisan lungsur dia ring seketruna utawi semeton sane nyarengen mangda ngerah genah melingge aing suksema.
Bajan rengang lungsur dia ring dari jero percalang minapte maneh bos mangde side nyagayang genah pemargi. Bajan rengang panitia perjuru sareng sinami suksema antuk galah sani sampun side ketiba ring sigan titiange. Titiang jero mangku dalang dapur. Ringgalah makadi mangkin luger yang sigan titiang ngiring ngaradu dedanen titiang maka sarang sinami medamuh-damuh rikala ini de betara jaga pacang napak siti utawi napak pertiwi ringgalah becik makadi mangkin kemon sedereng pari keramu penyalon narangan puniki jaga pacang lanturang titiang luger yang titiang ngiring ngaradu dedanen titiang maka sarang sinami nyaku pangkare kalih malarapan anduk sarining kerangkus namo siwaya madu madak dumadik sida antar turmaning rahayu sedaging jaga Om Swastiastu. Ayo pertama lugur yang tidiang matur aja bos-bos sang merage pandita lan pinandita utawi yang para pemangku sarang sinami sani banget suci yang titiang walake geria sani banget mustika yang titiang agung gusti kesarangin antuk rakerai warih kesinatria sarang sinami sani banget kusumayang titiang ange pregina lan penabuh sarang sinami sani banget harumang titiang aradu dedaden titiang ring sejebag jaga tojang sani banget terus nasikin titiang pecinta calon narang lover, calon narang holikers, pemburu calon narang, kalian luar biasa, rahayu pangsiu. Elengang, alit-alit titiang maka sarang sinami, pecinta calon narang, pengeraukannya saking doh-doh menawi te saking dura desa. Ngeraukin merikiring desa adat tojan kelungkung banget sikian tigang yang ngelungsur maleha bos-bos rikalanding budal hati-hati ring margi sampunang trek-trekan liar duanin wenten orang tua kalian yang menunggu di rumah elenga ngatur piuning titiang ngananin pun ikenalar ringgala becik maka dimangkin aradu dedanen titiang jaga pacang matur napi kemawinang kawentenan calon narang nyabran ngenem sasike utawi aodalan nyabran ngewarse utawi nyabran 3 warse utawi nyabran 5 warse manut desa kalepatre suang-suang napi mawinang keharusan kewentanan kewajiban kewentanan calon narangnya puniki mangde keuningin sarang sinami mangde nenten hanya sekedar iraga bereforia ratu dedane sarang sinami awinang kewentanane rares calon narang nyabran puja wali patoyan ide betara nenten wenten tios jelas wenten literasi pun utawi dasari pun manut lontar barong suari ke bawasan rikalani nida betara siwa kesarangin antuk kerabin idane sugra titiang ida betari parwati wenten singsal raris ida betari parwati ring ida betara siwa awinang kekutek kepastu raris ida betari parwati mangda sida tedon diri kiring maya pada ring jagati rikalaning sangkading sidi sakti lan mandi ikang pastu tedon raris ida Dewi Parwati ring jagate niki dasarnya winang wetan calon narang ring jagate tedon raris ida ring jagate wenten ida rauh ring setere gana manyu rikali riga raris memurti Dewi Parwati sangkaning tasaking pamurtian awinang ida dadros raris Durga Dewi Durga rikalane punika rupani dene karura sangkaning susun idene ke filosofi yang raris antuk gedang renteng toyan susun idene ke
ke filosofi yang raris antuk biu gedang sabe, baca idane ke filosofi yang raris antuk punyang buah tibah, galik idane raris melarapan antuk tebu ratu, rikala iti ke raris ide betari durga, ngeling sabit jagatin, niki dasar calon arang, keling sabit raris jagatin menang kaler ide, ngelepasan ide selalu wiring, gerubuk gering. Sani ke bawasan menang kaler ide ngelepasan gering, sani ke bawasan gering limit. Menang kau graris ide ngelepasan gering, sani ke bawasan gering memancuk. Manjang kalau graris ide ngelepasan gering, sani ke bawasan gering rung buana. Menang kangin raris ide ngelepasan gering, sani ke bawasan gering utah bayar sepenuhnya. Gerupuk jakati riki sarang sinami. Kenten daging lontare gerupuk jagat raris eleng wateging dewata nawa sangone turun raris trimurtine ide betara berah mau metemakan topeng bang, ide betara Wisnu metemakan topeng telek, ide betara guru atau ide betara siwa raris metemakan raris ide barong. Napi mawin ng ide betara siwa metemakan barong. Mangda sida kita jaga pacang nyomil. Sangkaning bukta mangda dados dewa. Uliang saya ngering rabene Dewi Parwati. Masangkaning Dewi Durga mangda dados Dewi Parwati. Inilah konsep penyelunarangan. Sejatinya dagingipun tentang penyomian jagat. Ri sampuni-puni karare saratu dan yang tiga renti joy da kerwat ring setre gane manyu. Napi artinipun setre gane manyu. Setre artinipun 9, gane artinipun miik. Mayu tawi pemahayu berarti penyucian. Secara filosofi penyucian 9 diri yang ada pada diri kita sebagai manusia. Napi ke punika song peninggalane kalih, song kopinge kalih, song jowoke kalih, cangkeme siki, song peranone siki, song silite siki, sia yang harus dibersihkan dan dijaga oleh manusia. Yen subi cenanga peninggalan kalih, yen patut nyingaken ane patut cingakin, yen ten patut cingakin sampunang cingakin. Koping patut ningakangane becek-becek sampunan nak kopinge nampiane salah tampi pangten dadi manusia salah tampi. Song jungu kalih mangkianane becek, song cangkem siki, wasita nimitante manemu duke ulian raos ngai timpale dadi gedek. Wasita nimitante manemu mitra ulian raos iraga nekang nyameng. Wasita nimitante pati kepangguh ulian raos angkiane bisa hilang. Hati-hatilah mulutmu harimaumu. Song silet pecetan ngapa song cete, song peraneng raris yen sing umahne de celapine patutan yen sing ade ngelang umahe de buka kina pintu. Niki patut kejago sarang sinami tuh. Inilah konsep penyomian Ratu Ida dan sarang sami. Niki gumantinipun wata filosofi kehidupan. Patut nalar Ida dan mang uning sarang sinami. Wit pidan, uleng pidan te. Calon narangnya punika eksis ring tanah Bali ini puniki. Mang uningin pangten terus kadang calon narang artine tenuningin suksemane tenuningin. Calon narang puniki mang Ida dan uning wantah kesah wira cerita saking tanah Jawi sane kelimakan ring tanah Bali. Manut dasar lontar ularan beresraya malih pisan manut lontar ularan beresraya tahun 1460 kantos tahun 1550. Betaran ide dan ini betaran titiang sugre titiang ide betara dalam waktu ringong mau gegebuk ke tanah Jawi.
Ingyan punika ring Blangmangan. Kalah keraris gumi Blangmangan nih. Sangkaning perjayane kebakte raris topeng-topeng utawi tapel-tapel sane wenten ring Blangmangan ke Bali. Pengangge-pengangge kesenian, pepayasan-pepayasan awinang sidelimbah lan ajak kesenian raris sane wenten iring-iring Bali ingyan punika penyalonarangan. Ngenani punika manguningin napi arti daripada calon arang. Calon berarti mata, arang berarti lepeng. Napi ke punika calon arang melajin mata lan lepeng kehidupan. Secara dualisme, secara tutur sastra ini ingin punika ruwa pinede melajin jelek kelawan melah hidup niki patut pirengan. Ada kebot, ada kenawan, manusianya sendirilah pinake kontroler. Durgani manusia, siwani manusia, niki sani patut kayunin. Awin ngararis makin winten menggubana untuk calon arang jangkep. Napi kisadi kebawasan calon arang jangkep secara sastra tantrisnya utawi tantranya mangda patut aradui. Sadikin kebawasan tantra. Ring sedirodin pemargin lontar tantra ni. Winten sani kebawasan mandala. Yantra, mantra, katekeng mudra. Sani kebawasan mandala sanikin tempat sentral utawi tempat suci diadakannya calon arang. Niki sani penting kewentenan calon arang. Sing mungkin nake ngadang calon arang di tebone. Yang kedua yantra manut dari upakara. Jelas kewentenan upakara. Jaga pajak nyomiang sekananing kawan mangda dados becik. Mantra doa-doa. Dasar pengetahuan penunasi jane mangda patut. Mudra raris. Napi ke bawasan mudra. Sesolahan. Ngigel. Dasar ngigel napi. Jeri jini bang. Main niki madang ngigel. Awin dan konsep ngigel puniki adalah konsep panca maha buddha. Inan limo pinake akasa. 7 pinake bayu utawi angin. Jari tengah pinake teja utawi agni. Awinang panas. Yang jari tengah panas lah. Karena agni niki. Yang jari manis pertiwi. Yang kacing waruna utawi toyo. Igale puniki gumatin napi pejangkep riantukan ring kewentenan panca maha buddha ratu itu tadi. Awinang raris pepiranti mungkin sedereng calon arang kemargia kepatutan wenten panggung. Panggung itu puniki mangda sesana manut liga yang panggung calon arang kadipun api. Mangda uning alit-alit kepungkuran yang ngadang calon arang manut sastra penyalonarangan patut wenten gedang renteng pinake sesenengan sang merake kiwa. Patut wenten biu gedang sabe. Patut kewentenan punyang tibah. Patut kewentenan tebu ratu. Patut kewentenan beringin. Niki literasi penyalonarangan. Awenang raris makin mesedano raris antuk. Watangan pertama medaging sugro tiga ratu ide betara. Kenapa calon arang dibuka menyolahang barong? Ados dinten mata gede dibuka. Kenapa barong? Filosofi daripada barong adalah mebarungan. Mebarungan antara Ipragino, mebarungan antara ini penabuh. Mebarungan punika artinipun kerukunan. Kerukunan semeton serongo, kerukunan semeton lebih, kerukunan semeton tedung, kesarangin untuk kerukunan semeton iring tojang, jaga kerukunan berwini. Tiki kebawasan mau barungan, awinang barong mengenah di depan. Wosan punika wira cerita, wenten tanpa tutur saking Ipragino, angin pil sapat itu budal. Wosan punika wenten panong malih bos-bos. Awin nengi panong out keris, ngabas punya gedang, ngabas punya biu.
ngabas don bingin napi artinipun pirang sarang sinami. Apakah Pandung itu pegawai DKP? Nentan gumantine sangkanin niki kewastanin pengeruatan ibunya gedang kesenengin oleh pengiwa kesempal mana nenten winten pengiwa ring jagat ibunya biu nalar punya biu gedang sabo ibingin nalar. Ini adalah konsep pengeruatan rikalanin pudika ranis malia bos-bos deh tedoni dapetari orang de napi mawi dengar orang de dipikit pini guntap rianto kan orang de ingyan puniku ingyan punikan nentan tios ibu alam semesta yang mulia Ratu dan yang sarang sami. Nage ngeraris di tengah calon arangnya watang-watangan. Napi watang-watangan di pudiki jangkep ya tantramipun. Mandalo memargi genah ngayah watang-watangan ini patut. Yandro pekaro memargi. Madra memargi. Makin malesiki mudrane dijani calon arang igal diki wastanin igal-igalan watang-watangan sing ada kewah kena ngigal watang-watangan mekecoh sih man aja mekecoh begitu ngencas jadi watang-watangan ini sing nadi banget banyol gitu dia kedek sing nadi kalau ini kedek belakangnya benyang pungkur ampun ngali watang-watangan TBC itu aduh asma ya sedang tadi watang-watang bintan watang-watangan ini bin melai bajak mekejang ada watang-watang hidup awinang ampunang awinang niki berat kegayaan niki tuh. Ini makin ya kudiang gede kan harus gede nih, gagayan paling berat nih, biar lo nang ngigal masih ada nih lo, pintas jadi watang-watangan gitu, awinang niki dasarnya, awinang ngeraris memargi, yang dere-derunya melarapan atau upokare pengundangan, nabi upokare pengundangan di pudika mangku yang kita rakan di medaken. Dasar ipun netan-netan tios watah segara katekeng gunung isin segara katekeng isin gunung nikilah pina ketetadahan wateking samar jim setan lan setiosipun awinang pangsing somong rikalan unang liak mai liak apa kalbang awinang wenten dasar upokare inilah calon arang yang sejatinya tepuk tangan buat ida dan sarang sinami. Karena calon arang itu bukan ajang kontestasi kemauan ritual pengeruatan jagat nunasi cang jagat emang de deg lan rahayu niki kumantri calon arang awin agar hari sarang dan yang sarang sinami manut lontar penyalon arangan patut nalar menagih mopo undangan sabar beli erjak ding balik main lagi barangin kali guys awin ang ledangan den malih bos-bos titiang medasar maturing jangan ratu itu dan titiang sarang sinami rikalanin taksu penyalon larangan pengundangan margiang titiang membatas ngunang kemauan titiang asah membatas titiang nenten purun ring liak makin titiang nenten ngundang liak saya kemauan titiang ngundang leak ratu itu dan titiang sarang sinami. Perbedaan liak dengan leak jelas. Liak ngaraning linggih ak ngaraning aksara sang saning linggih kang aksara angin patut titiang nenten purun. Sang saning margiang leak ngaraning lengo ak ngaraning aksara sire jemanusane sane lengo ring aksara kewalen nitik tangka tahu ke aksara niki sane buatan titiang. Nabi Malik demen nyakitin timpal, nyakitin nyamuan sing pelik, ngelaran zat tatayi, ngebatiang anak sing pelik. Makin watang-watangan dulu ini sampun bekabat. Dalam wayang calon arang dubio puniki jaga pacang ngawitin pengundangan. Wering di jojama siwau, di jojama guru. Ngeneh pengeliakan guru dia bisa ngeliak yenangnya nyakitin timpal sing lapelih duros makin sampun cetokin yen sing telah bantetadakan nih melarapan nasi wong-wongan mesedano ban segara gunung watang-watangan ruwini dados cobakin aturin titiang galak tinggal lah gitu
singida ngebadak tigang rakino aturin tigang galah kaminggu iya naminggu singida aturin tigang galah bulan pitung dino iya singida ngematiang wata-watane puniki bulan pitung dino dalang wayang calon arang dubiore puniki seumur hidup dados pintonin awinang tetujon tijange kade puniki mang nenten arare sang kaning nih kaden toto kadeni pangsing penyahir kira di keluarga ulian bahasa lea niki sade patutan ye nu dalang tu biore hidup ketlon hidup abulan pitung dino violasi stop saling fitnah ngajak semeton bahwa sejatinya di sekeliling kita tidak ada orang yang buruk hati ratu dan sarang sinami awi negararis makadi makin sunsuk moli siap Swastiastu iya dulu dengi akhirnya ada onyang pangdeman niki badan iraga sareng sinami meriki nunas ice nunas artinya gitu ice artinya kedek pang pekedek pekenyung sareng sinami itu ayo harap bila ada tidak sareng sinami doanin watang dulu ini jaga pecang kelbar otangi yang ring seter ini sani uruh wikan dan istitlu terang jano kawitin dan bersidang makin tigang rakino dan bersidang tigang rakino aminggu yang dan bersidang aminggu bulan pitung dino dalang wayang calon arang dubiore puniki seumur hidup dados pintonin Oke, karena tidak ada dijang sarang sinami saking Indonesia dijang sapun matur ini daging penyalon arangan lan setiosipun dumadak semeton dijang sarang sinami sideng ngamakin pasemotanan ruwini sangkaning two-way traffic relationship a god benefit dua jalur yang bersinergi dijadikan satu energi yaitu energi positif antara semeton lan semeton dumadak tedung lebih serongo sarang tojan akur kepungku kantos kepegerukas Rafiki dijang atur raya penawita hake kekilangan tiang nobody perfect sinap dijang atur pramasati ong santi ong rahayu pangsiu ingin lungsur tiang membekas ring sekegong ekejite sekedulai kejite utawi sekegong kumbakayoni mangde sapun sida saya ge ala lungsur di daring jero pecalang lan limas duwe mangde sida ngendra ri sejuruning pemargi malah bisa nunjuk tiang ring anggo pecalang lan limas duwe pemekas ring di sedojan puniki mangde presiden ngendra ri sejuruning pemargi wangke-wangkean duwe ini jadi pacan nyujur sitra dalam seluan ayo sukses semua